نهاجی زبر خود مجمع برایز هوشنگ سمگمور اندام کمیته پارتی دموکرات کردستان سوریا ما مستا هوشنگ دنباش پیشمرگا نوزاد صدمه وفات اوی چوبوش برچه يعني داخلي نخوشخانه بود دست به که داگرت بهترون های بخسر که شاویده صدمن اوغر کرنا ویا داوی بله سلابورس جبو هوا وجبو قناه اركو تنوصلان اللي قلب سباس إنه ساعات دوري يازدولي بيشمرقي قهرمان روزات جاني خوش دستا اجري خشيات دوري خستقانا آزادي بكرده بيشمرقي روزات افزيدي شارتين جروش خستقانا ده ونخشيوي بعامل ديفيجن جلطة بي بعلاج بي قلت محاولات هاتن كريم بإني روشية تندرستي باش بين مقابل جانقا البزدة ساعات سيسي جنازي هات بورتن لغورستانا تلكبري لباجار زاقو حاضر بنا رافت جي بيشمرگين روش وأسرين بيشمرگين روش لباجار زاقو وحاضر بنا انجمنا الاجتماعي كردي ورخصتنا بارتي ديمقراطي كردستان سوريا لباجار زاقو لسر قوراي حاضر بين حتى ما فاراس الآخر لباجار زاقو ولسر غورستان بوتنا انجمن الاجتماعي كردي هاد داين ولسر تاریخ پشمرگه نوزاد و پشمرگه روش و بیروکا گوتر درباز بین و سرکتلین گوتر درباز بین داستانی دجی داعش ده و دجی حشد شعبی ده ما مستا هوشنگ برسك بردهاية خازم مالباتا شهيد لشكر روش مالباتا وي ده چراوشا كده جبرچه انگو وصیت ایام بیشن و گوهاتن مش به روشاوای کردستان مراسم خاک سپاردنی بله خزانه کشمکه روش متقل بریتی و اهل شاون کشمرگین روش مشارکت جنازي كريم لكن بيجوا مشاركة جنازة كريم فأجاينا جانبي إني هكر أو جنازة نحن روش أغلى كردستان بأمنو أم أجادار كر إنه پشمرگه يروش شوبر بلغانيا خودي وجنازي مقبرات الكوارث بشارتن أمك أنجمن اجتماعي كردي ورخصنا بارتي أنت أركي خرابين الخزنة بشمرگه بكر قالك سپاس جوي بريز هوشنگ سمگمور اندام کمیته نوندی پارتی دموکرات کردستان سوریا کتب مرابوی